Možete li zamisliti Božić bez darova? To bi bilo strašno, je li tako? Jedne godine malo je nedostajalo da se upravo to dogodi. Zato poslušajte priču. Jedne sasvim neobične godine sob Durilica nikako nije htio popiti svoj lijek za temperaturu. Neću i neću, durio se. Ne treba mi to, govorio je djedica. Na kraju mu je temperatura još više porasla i razbolio se od roga do papka. Unatoč svemu saonice su ipak poletjele. Nakon nekoliko kilometara leta, Durilica je bio još bolesniji, pa je djedica morao hitno sletjeti na zemlju. Durilica je drhtao, teško je disao. Djedica je spazio jednu kućicu s velikim dimnjakom iz kojeg se dimilo. Pokucao je na vrata i zaljubio se. Da, zaljubio se. Žena koja mu je otvorila imala je najljepše oči na cijelome svijetu. Djedica je zatražio pomoć, a žena mu je pomogla prenijeti Durilicu u njezinu dnevnu sobu. Sjedni, rekla mu je žena, a kad je progovorila, glas je zazvonio kao zvuk predivnih zvončića. Pripremit ću napitak od drva jele i za nekoliko sati tvoj će sob biti zdrav, tako mu je rekla. Tih nekoliko sati bili su najljepši u djedičinom životu. Nije više mogao razmišljati ni o Durilici, ni o darovima koji su čekali u saonicama, ma nije mogao misliti ni na što osim na oči predivne žene koja se zvala Tara. I lijek je zaista bio čudesan. U 11 sati i 22 minute saonice su poletjele, a Tara je zamotala Durilicu u najfiniju, najmekšu vunu na svijetu. Dala mu je bočicu s lijekom uz napomenu uzeti 10 kapi svaki sat. Djedica je letio, ali nije se mogao skoncentrirati. U ponoć je stavio Marijin dar u Josipov dimnjak. U 3 sata je Viktoru pod bor stavio igricu koju je trebao dobiti tim. Djedičini vilenjaci pokušali su zamijeniti darove, ali nije im uspjelo. Možda i netko i od vas tog Božića dobio dar koji je pripadao u stvari nekom drugom djetetu. U zoru je djedica krenuo prema sjeveru i vratio se kući. Nije mogao prestati misliti na Taru i njezin anđelski glas. Zaokrenuo je svoje saonice i vratio se po nju. Parkirao je djedica ispred Tarine kuće, a ona ga je čekala. Znala je ona da će se on vratiti po nju. Od tog dana Tara je pazila na sobove i na djedicu i postala je baka Mraz. Tako niste znali, djed ima svoju baku. Djed Mraz i baka Mraz. Lijepo je kad se ljudi vole. Možda se i vi zaljubite ovog Božića. Bilo bi super. Evo jedna djevojčica, zamislite, nije vjerovala u djeda Mraza. Baš me zanima ova priča. Linda više ne vjeruje u djeda Mraza. Božić se približavao, a Linda je počela sumnjati. Svi ti djedovi Mrazovi po trgovačkim centrima, pa onda djedovi Mrazovi po ulicama, pa onda djedovi Mrazovi po vrtićima, po školama. Mnogo je tih djedova Mrazova. Baš je to čudno. I stalno je ona o tome razmišljala. Otrčala je u dnevnu sobu, ušuljala se u kamin i metrom mjerila njegovu širinu. 42 centimetra. Ne. On tu ne može proći. On je prevelik. Zatim je uzela svoj veliki riječnik i tražila. Evo ga. Sob je sisavac s arktičkih područja. Znala sam. To nije moguće. Sisavci ne lete. I nikako ne mogu nebom vući saonice pored zvijezda. Tako se uvjeravala. I razočarana je Linda odustala. Otišla je u svoju sobu, bacila pismo koje je napisala djedu Mrazu u smeće. Ali je zato navečer njezin mali brat bio jako uzrujan. Ja sam želio autić i balon sam želio jednu igricu. Ma daj, djed Mraz ti ne postoji, ljutila se Linda. Mali brat je stalno plakao od tuge. Daj, Linda, viknula je mama, nemaš mu pravo tako govoriti.
Linda se još više naljutila i otišla u svoju sobu. A bila je tužna, ali svi su dokazi govorili da Djed Mraz ne postoje, molim. Nije mogla zaspati. Cijelo se vrijeme okretala, nikako se nije mogla namisliti. I tako je jako rastužila maloga brata da je to i nju uznemiravalo. Napokon se namistila na jastuku, a onda je začula neobičnu buku. Hej, vidjela sam te! Uzviknula je. Iza njene krpene lutke skrio se mali vilenjak. Od tebe se ne mogu sakriti, rekao je vilenjak i stao pred Lindu. A tko si ti? Pa, ja radim za djeda. Linda ga je pogledala s nepovjerenjem. Ti radiš za djeda, ma moš misliti, ja ti ne vjerujem. Nije se dala Linda. Ali stvarno, ja sam došao tebi, ali ti obično spavaš u ovo vrijeme, pa sam mislila da me nećeš vidjeti, objasnio je njoj vilenjak. Linda više ništa nije bilo jasno. Uštiknula se za ruku, mislila je da sanja i za obraz, ali onda se mali vilenjak popeo na njezin krevet i naslonio se na njezin jastuk. Ma čekaj, zar ti, Linda, stvarno misliš da Djed Mraz ne postoji? Ona se namrštila. Pa dimnjak je premali za njega i sobovi ne mogu letjeti. Tako mu je objasnila. Da, sve što ti kažeš, Linda, to je istina. Ali Djed Mraz u svom džepu krije mnogo trikova. Može se smanjiti, može se spljoštiti, može čak i nestati. Linda je popustila. Stvarno čini se da je ipak moguće. I djedovi sobovi nisu obični sobovi koji žive u šumama dalekog sjevera. To su čarobni sobovi. Njihova šuma svjetluca noću, a oni mogu kliziti po zvijezdama. Linda je ostala bez riječi. Ja se sad moram požuriti, rekao je vilenjak. Popeo se na prozor uz sam rub šume. Maleni je sob došao po njega. Linda nije mogla vjerovati svojim očima. Ona nije mogla vjerovati da je to istina. Vilenjak se popeo sobu na leđa i nestao u zvjezdanoj noći pjevajući Sretan Božić, Linda! Linda se naslonila na prozor u nadi da će se vilenjak vratiti, ali na kraju se ona vratila u krevet. Sljedećeg je jutra razmišljala o divnom snu kojeg je sinoć usnula. To je jako čudno, rekla je Linda i spoda podigla vilenjačku kapicu. Pa to nije bio san, to je istina! I odmah je otrčala probuditi svog malog brata. On postoji, Djed Mraz zaista postoji. Presretna je bila Linda. Vratila se u svoju sobu, izvadila pismo iz djeda iz smeća i pažljivo ga izravnala. Stavila ga u omotnicu i na nju napisala: za Djeda Mraza sa sjevernog pola. Spustila se niz sobe, otrčala do velikog poštanskog sandučića i ubacila svoje pisamce. Ovaj je dan baš dobro započeo. Linda se kući vratila zviždeći, pjevušeći, jer čini se kako će Božić ove godine ipak biti čudesan. Neka bude čudesan i vama.